سلام علیکم برادران عزیز و هموطنان گرامی قدر، خواهران مهربان، خوش آمدید به کانال ما. ترجمه زبان ترکی با زبان تاجیکی درس 12 را شروع میکنیم. بعد از مهلت طولانی که نتونستیم برای شما درس بگذاریم، اینک شروع میکنیم. با یاری خداوند شما را خوب گوش بکنین، دفتراتون رو بگیرین، نوشته بکنین و با دیگران روان بکنین. dinlemek, گوش کردن. duymak, şuniden. Düşünmek, fikir kardan. Anlamak, fahmiden. Öğrenmek, آموختن. خب برادران عزیز، این بود چند فعله که بعد از این فعل ها ما و شما میتونیم کلمه سازی بکنیم. dinledim, گوش کردن. dinlemedim, گوش نکردم. duydum, şunidum. Duymadım, naşunidim. Düşündüm, fikir kardım. Düşünmedim, fikir nakardım. Sen dinledin mi? Aya tu guş kardi? Sen duydun mu? Aya tu şunidi? Sen düşündün mü? Aya tu fikir kardi? Sen anladın mı? Aya tu fahmidi? Sen öğrendin mi? Aya tu omukti? Hangi konuda düşünmem gerekiyor? درباره چی باید فکر کنم؟ Neden düşüneyim? چرا فکر کنم؟ Düşünmek iyidir. Fikir kardan خوب است. Amerika gitmek konusunda. درباره رفتن به آمریکا. O konuyu düşünüyorum. درباره وی فکر کرده ایستادم. Amerika gitmek hep aklımda. Hiç unutamıyorum ki. Amerika gitmek hep aklımda. Hiç unutamıyorum ki. به آمریکا رفتن همیشه در فکر من است. هیچگاه فراموش کرده نمیتوانم. Yani hiç unutamıyorum ki. Hep aklımda, همیشه در فکر من است. Amerika gitmek hep aklımda. Hiç unutamıyorum ki. درباره به آمریکا رفتن همیشه در فکر من است. هیچگاه فراموش نمیکنم. Ne zaman gideceksin Amerika'ya? Ki میروی به آمریکا. Seneye. سال آینده. میتونی بگو که seneye. میتونی بگو که bir sene sonra. بعدی یک سال. Bir sene sonra بعد یک سال. Seneye. سال آینده. Tam olarak hangi ayda? Anik kadom mah. Yani dar kadom mah میتونی بگویی. Yani معناش همین است. Tam olarak hangi ayda? Anik kadom mah. Anik dar kadom mah.
Ne için gidiyorsun? Ne için gidiyorsun? Ne için gidiyorsun? Ba khotiri çi meravi? Ba khotiri çi meravi? Çalışmak için yoksa gezmek için? Çalışmak için yoksa gezmek için? Çalışmak için yoksa gezmek için? Baroy kor yo inki baroy sayohat meravi? Baroy kor yo inki baroy sayohat meravi? Mepurсад. Ба кадом хотир ба Амрико меравӣ? Барои кор меравӣ ё ин ки барои саёҳат? хоб бародарони азиз, иншааллоҳ дарсҳоро хуб гӯш бикунем ва дар комментариҳо фикрҳомонро нависта бикунем ба забони туркӣ. Бинависем ки ман бифаҳмам ки шумо туркиро ёд гирифта истодем. Окумак ичин гидиёрум. Окумак ичин гидиёрум. Окумак ичин гидиёрум. Барои хондан меравам. Барои хондан меравам. дар дарси гузашта савол дод ки барои кор меравӣ, барои саёҳат? дар ин ҷо мега барои хондан меравам. Тиб факултесии башвур яптым. Тиб факултесии башвур яптым. Донишгоҳи тиббӣ муроҷиат кардам. Ман ба донишгоҳи тиббӣ муроҷиат кардам. Тиб факултесии башвур яптым. Ман ба донишгоҳи тиббӣ муроҷиат кардам. тиббӣ яъне духтурӣ. Духтурӣ ба туркӣ мешавад тиб. қабул олмуштум. муроҷиат кардам, яъне дар дарси гузашта гуфт ки тиб факултесӣ муроҷиат яптум, яъне башвур яптум. қабул олмуштум. дар дарси дига мегӯяд ки қабул олмуштум. маро қабул карданд. маро қабул карданд. Аллоҳин изнилла гидеҷем окуяҷам доктор олаҷам. Аллоҳин изнилла гидеҷем окуяҷам доктор олаҷам. Ба лутфи худо, яъне ба ёрдами худо меравам хонда табиб, яъне доктор, духтур мешавам. Аллоҳин изнилла гидеҷем окуяҷам доктор олаҷам. хоб савол метиҳад барои касе ки мард бошад ё ин ки зан ба тарафи як мамлакати дигар меравад, барои ҳамон савол мешавад аз тарафи як рафиқаш ё аз тарафи як инсон. Орада сенин акраба veya arkadaşın var mı? Orada ҳамун ҷое ки меравӣ ҳамун ҷоро меган. Orada senin akraba veya arkadaşın var mı? Cavab meşavad ki var. Benim bir arkadaşım çocukluğundan orada yaşıyor ailesi ile. Var. Benim bir arkadaşım çocukluğundan orada yaşıyor ailesi ile. Bale. Як рафиқам аз хурдсолӣ дар он ҷо зиндагӣ мекунад бо оилаашон. хоб як бор дигар туркиша мехонем. Orada senin akraba veya arkadaşın var mı? Var. Benim bir arkadaşım çocukluğundan orada yaşıyor ailesiyle. آیا تو در آنجا خویشاوندان یا دوستان دارید؟ بله. یک رفیقم از خردسالی در آنجا زندگی میکند با oileashon. یعنی یا اینکه به همراه oileashon. چه خیلی که در زبانت خوبتر میاد هم خیلی میتونی بگویی. خب این بود
дарси 12-ме ки мо баъд аз муҳолати тӯлонӣ барои шумо пешкаш кардем. муҳолати тӯлонӣ буд ки мо барои шумо дарс ягон наворе натунистем дар саҳифаи хидмон, яъне дар канали хидмон бигузорем. хоб имрӯз вақтш омад ба ёрии худованд. мо имрӯз рӯзи бозор аст ки кор нарафта будем, дар кор набудем, дар хона нишастем, барои шумо дарс тайёр кардем. хоб бародарони азиз ва хоҳарони меҳрубон, хоҳиши ман барои шумо ин аст ки видеоҳои моро тамошо бикунен, ба дигарон равон бикунен, дар канали мо подписатсия бикунен, фикрҳои худтонро дар зери комментариҳо навишта бикунен. бародарони азиз, лайкро дар зери видеоҳо фаромӯш накунен. худованд ҳофизи мо ва шумо. То дарсҳои оянда, худоҳафиз.